up, ladies? And gentlemen, how are you? It's your boy, Mr. Zins Papa Africa, aka Mr. Kondo. Guess what? We're almost to the Kumanandi. It's your boy, Davis D. I'm going to show you Davis D. Hey, shiny boy. You see Davis D. Maybe you should get a shake. We're not sure away. Mubanye guti. Close to this. Urigisi, natwe turya biso. Yes, Davis D. Shiri wawe ameza. Umwana niyikora. Gusa niba tikoraho yoga. Genda muzane tumwoze. Arahumura niyikora. Kirazira umuntu utoga ntashobora guhuma. Maze nanjye maze iminsi 2 ntoga none. Naye maze iminsi 2 ntoga ariko ari kugira ngo napfiriyemo akabebo. Ibazo wabona n'utajya woga. Wajyana akamondisi. None se Davis D. Sheri wawe akunda izihe mbyino? Bendova. Nabikubwiye ko nta mukobwa ufite. Ko mbyina indirimbo zo mu Benova. Nta mukobwa. None se Davis D. Uzi ikibazo cy'abantu bakuru. Yesu ukuri ntumbere. Iyo uri kumwe na sheri wawe ukora iki? Shushanya uruzigate. Aho nyumvira. Ese ibyo nibyo nkubajije. What? Nini shushanya? Uje tubimbwira. Aho mbwira. Sindushushanyije. Aho mbwira. Iyo uri kumwe na sheri wawe ukora iki? Izi mvura ndayigusha. Davis D. Nguvuze ngwiki. Urabizi imvura ndayigusha. Reka nabyo nzi. Oda yawe. Well, murakoze cyane kuri iyo video. Ni video challenge indirimbo ni Dede umuhanzi ni Davis D. Go and watch it. So, niba uyikunze like, ikintu wakunze ugishyire muri comment. Niba utayikunze nabwo pfa gushiraho like. Ikintu utakunze wibeje ukagishyira muri comment nkagufata. Mana we. Ariko ibyo tubireke guys. So, ntibagirwe gukora subscribe, ikora buto y'umutuku, then buri kuwa kane brand new video challenge. No kuwa kabiri brand new video challenge. Don't miss. Even ejo kuwa gatanu brand new video. Siri mushaka witubwira muri comment tuyikore. Thank you guys. We love you so much. God bless you.